Dobrodošli nazad na naš YouTube kanal. Moje ime je Hatidža i pozdravljam vas i selamim sve ispred kompanije Capital Estate. Danas se nalazimo ponovo u Mahmutlaru u jednom predivnom kompleksu od jedne renomirane građevinske kompanije. Naime, o kakvom je stanu riječ saznajte u narednim minutama. Dobrodošli u ovaj prelijepi stan. Krenite sa mnom na jednu kratku turu da vam pokažem zapravo o kojem je stanu riječ. Stan ima 55 metara kvadratni, sastoji se iz jedne spavaće sobe, dnevnog boravka sa otvorenom kuhinjom i kupačilom. Naime, stan se nalazi na 9. spratu u jednom od najpoznatijih kompleksa ovdje u Mahmutlaru. Tačno na ulici Barbaros se nalazi, tako da ste u centru svih zbivanja i dešavanja. Kao što vidite, dnevni boravak je zaista lijepo opremljen. Moram naglasiti da je čitav stan opremljen namještajem po mjeri. Tako da imamo ovdje jedan lijepo opremljen dnevni boravak, televizija, zatim prelazimo u kuhinju, šank sto. Kuhinja ima apsolutno sve kuhinske elemente i uređaje. Zatim tu imamo i jedan ormar gdje možete odložiti svoju garderobu ili cipele. Tu imamo također jedan cipelarnik, a onda ulazimo u kupatilo. Tu imamo tuš kabina, WC šolja, lavabo, ogledalo i ormarić. Zatim krenite sa mnom u spavaću sobu. U spavaću sobi imamo jedan veliki ugrambeni ormar, zatim tu je bračni krevet, klima uređaj, spot svjetla i također izlaz na balkon iz spavaće sobe. Kao što vidite, balkon je sasvim dovoljan da možete sjesti, popiti vašu jutarnju kafu i da uživate u ovom prelijepom pogledu na brda ovdje u Mahmutlaru. Naime, stan, kao što sam rekla, nalazi se na glavnoj ulici Barbaros. Samo 300 metara udaljen je od plaže u Mahmutlaru. U okolini ovog projekta imamo zaista razvijenu infrastrukturu, od kafića, restorana, apoteka, supermarketa. Apsolutno imate sve što vam treba, samo siđete dole i sve vam je na dohvat ruke. A koje sadržaje imamo u projektu saznajte više u narednim minutama. Također ostanite do kraja ovog videa sa nama kako bi saznali i cijenu ovog stana. U ovom projektu možete pronaći mnoštvo sadržaja. Neki od njih su vanjski bazen sa toboganima, šadrvani gdje možete da uživate u slobodnom vremenu, vanjski bazen, akvapark, dječje igralište, spa centar u kojem možete uživati u hamamu, sobi za masažu, unutrašnji bazen, sto za bilijar, stoni tenis, dječji kutak, kino sala, unutrašnji parking, fitness sala, teniski i košarkaški teren, a u blizini se nalaze i mnogi supermarketi i kafići. Nadam se da vam se dopao stan baš kao i meni. Zaista, svi materijali koji su iskorišteni u pravljenju ovog projekta su veoma kvalitetni. Kao što sam i rekla na početku ovog videa, građevinska firma koja je gradila ovaj projekat je veoma poznata, a najviše je poznata po tome što koristi zaista kvalitetne materijale. A ono što vas je najviše zanimalo jeste i cijena stana. Naime, cijena stana je 172.000 eura. Da, dobro ste čuli. Stan koji je zapravo prvi red od mora, znači imamo dva bloka A i B. Stan je smješten u B bloku, nekih 200-300 metara od mora, potpuno namješten, namještaj po mjeri, iznosi 172.000 eura. Ako ste zainteresovani baš za ovaj stan ili neki drugi možda ovdje u Alanji, Antaliji, Istanbulu ili Mersenu, slobodno me kontaktirajte. Tu je moj broj telefona i moj e-mail, tako da ako budete imali nekih pitanja, slobodno se javite. Mi se vidimo u drugom videu. Ćao!